unkosikazi wami ulahlekile izinyana lembuzi nalo ngithe mangivuke kusena lisekho kodwa nanti selile ekhaya yathi inyanga ngithi wathi wena ufuna umcela wathi na yebo uthi ke woza ke sihambe ngokukhombisa unkosikazi wakho asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisakithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanqulumeni kwaze kwasa amanqulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe mokuthi umushakele channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonya kanti ke mina insizwa mazingibiza ngonduna kandaba untombi siyamncumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ugqamgqama umsathe ngankane lakha lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngaha kumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo nomamatheka ukuthi faca umuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqede sikhohla amasokazi ngugqilaza umthakatho sabathe uyagadla ziyephuka inkunzi ekhonye ishaya umsila zibhongele phansi edlana nazo maqede zihlaba isinyelele ngiyakhuleka abafowethu enhla nezansi kwisifundazwe sonke sikaphunga nomageba lokhuleka abafowethu impunga yesintu umkhulu uNgcobo la ku channel lethu ke bafowethu sike sifundisana izinto ezithinta isintu ngithi ngisho inhloso onqangi ngoba kukhona umuntu omusha osanda kusubscribe la ku channel lethu ngiyacela ke nawe ungaka subscribe ukuthi usubscribe ku channel lethu wenzele ukuthi imfanekiso eqoshiwe yonke uyithole inhloso onqangi yale channel ukukhuluma izinto ezithinta isintu nezinto ezihlambulukile ezithinta isintu sethu sikhuthaza abantu ukuthi kube izona abazenzayo kube izona abazibeka phambili bese kuthi zonke izinto eziyimkhuba ephambene nethoko siyashaya lezo zinto ezinjalo abantu sibakhuthaze futhi ukuthi izinto ezinjalo bangazenzi uyazi bafowethu kunabantu othola ukuthi uyayibona umuntu impilo yakho ukuthi ibambekile ayinayo inqubekela phambili uyazama ukwenza izinto azenzeki uyazama ukuphemba akuphembeki kuyacisha athe suka lo muntu abone ukuthi ngeke izinto ngiyazama ukuzenza kodwa senzeki into engcono manje kufanele ukuthi ngiyenze angivele ngiphume ngihambe ngothwala uyabona uma ubuka la ku YouTube ziningi izinto ezikhulunywayo baningi futhi abantu abakhulumayo bekhuluma izinto ezithile into engeke ngiyiqaphele uma abantu bezikhuluma izinto zabo noma kuthiwa into inobubi kangakanani kodwa babuveza ububi bayo baveza ubuhle kuphela kanti kubalekile ukuthi into uma uzozifaka kuyona wena njenganomuntu ubazi ububi bayo ukuthi buyini wazi ukuthi uma wenza leyo nto iziphi inselelo ozobhekana nazo ngelinye ilanga kukhona into eyakenzeka kusho ukuthi kukhona insizwa eyekade sihluphekile kakhulu ngiyaxakeka mina mawukuthi kukhona umuntu ozothi exakekile okwangaleso sikhathi bese acabanga ukuthi uhluphekile ngoba lensizwa ngathi mangisibuka isimo sayo akuyona insizwa eyekade sihluphekile kodwa yayikade ixakekile uma lensizwa ixakekile iyabona manje iyazama ukuthi izinto iyazibamba ziyaphunyuka iyahlanganisa kuhlangana yabe sithatha isinqumo iyodwa yathi yabona ke njengamanje sengikhathele ukuhlupheka ngiyahamba manje ngofuna umuntu ozokwazi ukuthi anginikeze into ezomcebisa okanye ngifuna umuntu manje ozongithwalisa bakhona abantu abanjalo othola ukuthi umuntu uyabona ukuthi usizi
selimkhungathe kakhulu indlela yokuphuma osizini ukuthi ahamba ekuthwala. Kodwa ngoba wena mbukelo wempunga yesintu TV unenhlanhla, mina ngiyimpunga yesintu ngizokwazi ukuthi ngikutshele izinto eziwubungozi, nakuba wena usukubuka ubuhle bokuthi mawuthwala uzoba nemali. Kodwa labantu okanye iningi labantu abakwenzisa into efana naleyo abakutshela ubungozi nezinto eziyinselelo ozobhekana nazo. Lensizwa yathi mayixoxa lento yabisithi yasithatha isinqumo sokuthi iyahamba manje iya kumuntu ozoyisiza ukuthi ayinikeze umcebo okanye ayakhele into ezomnikeza umcebo. Lensizwa cabanga ngoba iganiwe inomfazi. Mayiganiwe inomfazi, umfazi wayo uyakwazi ukuthi ayeseke entweni eyenzayo. Ayikho into enhle vele njenganokuthi mawuganiwe uyinsizwa uthola ukuthi umfazi wakho okuganile uyakweseka. Nami imfanekiso eqoshiwe mhlamba ngaba ngiyikhiphi ukuba uNdlunkulu akangeseki kuyona yonke into engenzayo, kodwa ngisizathu sokuthi uyangeseka kuyona yonke into engenzayo. Ingakho ngikwazi ukuthi umsebenzi lo wamakhehla ngiwenze kahle. La ngifuna ukuya khona ngifuna ukuye kutheni lensizwa inomuntu obalekile kuyona empilweni yayo. Inomuntu oyikona konke noyenzisa konke ekudingayo ngaleso sikhathi. Nami ngibona njengoba nje ngumuntu nje ngihlezi ayinile ngicijile ngihlanzekile. Umuntu ongiwashelayo umngami, umuntu ongiayinelayo umngami. Uyambona lo muntu ukuthi ubaluleke kanjani. Nayo lensizwa inomfazi ethi mayihamba emsebenzini asale yena ahlanze isimo sendlu, asale yena apheke ukudla. Unengane lo muntu. Le ngane lezi kufanele ukuthi kusasa akwazi ukuthi aziphakele, athathe isinkwa sibeke phezulu kwetafula. Le ngane lezi zidinga lo mama ukuze makwenzekile zahamba za esikoleni zithi zibuye ekhaya kufudumele. Umama okanye unkosikazi noma umfazi phakathi komuzi uyinhloko yekhaya, yini ikhaya. Mawufunda incwadi amavahla abahlosile sithi ikhaya imfudumalo ebakhona ekhaya. Umama ke oyinhloko yakhe, kodwa ubaba yena uyinhloko yomuzi. Angidluleke lapha. Ngenkathi ke lensizwa inomfazi oyesekayo, isithatha isinqumo manje sokuthi iyahamba iyofuna into ezoyicebisa. Ibisimtshela umfazi wayo ngesizathu sokuthi uyameseka besathi hayi ngizokuphelezela baba. Ngesizathu sokuthi akayiqondi lento okwenziwa yilomuntu. Yena uthe mayethula unkosikazi wakhe uthe uyofuna umuntu ozomsiza ekutheni lo siza abanalo badlule kulona. Nebala lensizwa ithi yahamba lensizwa. Mayihamba yaya kumuntu thizeni, mayifika kumuntu thizeni yafika emxoxela lo daba ukuthi sengikhathele ukuhlupheka. Lo muntu wabesethi lalelaka, ngizokunikeza nanti izinyana lembuzi, uzoligada lezinyana kwakho. Nebala walithatha lezinyana leli babuyela nalemuva, mebuyela nalemuva walakhela indawo ezohlala kulona. Melakhela indawo ezohlala kulona lezinyana leli, hayi uyalivalela ntambama, uyalivulela ngakusasa ekseni uyahamba emsebenzini. Kwathi emva kwensuku ezintathu uma ebuye emsebenzini ubuye unkosikazi wakhe akekho. Uyabona unkosikazi wakhe akayena umuntu osebenzayo, kodwa unkosikazi wakhe uyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi mebuye emsebenzini uzomfica esekhaya ngoba unkosikazi ohlala ekhaya ongenawo umsebenzi awenzayo. Uma efika unkosikazi akekho awucabange ufika unkosikazi akekho, ujwayele ukuthi mawufika unkosikazi ukhona. Uyacabanga ufika unkosikazi akekho umazi ukuthi ukuphi, umakhala ekhukhwini wakhe nangu khona, yonke into yakhe ikhona, awazi ukuthi uzoshayela abani. Umbuze ngonkosikazi wakhe ukuthi uphi. Bonke abantu lensizwe yathi mayibashayela ishayele izihlobo zakhe ziyalandula zithi hayi akekho. Kwaduma ikhanda. Makuduma ikhanda manje ayazi ukuthi izokwenza njani. Lishona ilanga lale. Umelala wathi wakhohlwa ukulivalela izinyana. Makusa ngakusasa ekseni umethi uyabheka izinyana likho. Izinyana leli lembuzi alinikezwe inyanga yakhe ekuyiyona emlungisela izinto ukuthi uzothola umcebo. Lensizwa yabe sithatha isinqumo sathi ngeke. Unkosikazi wami akekho, izinyana nalalisekho. Ake ngibuyele kulomuntu lo onginikeze lona izinyana la. Mayihamba lensizwa ibuyele emuva yathi mayingene esangweni lalenyanga ekade ihambile waya kuyona. Uma engena nje esangweni nanti izinyana lembuzi lele kade elinikezwe yona inyanga selila egcekeni la inyanga. Kwaqala kwasangokunye wanombuzo azibuza wona ongenamphenduli.
lifunani lezinyana la mengena wahamba wayenyangeni wathi ayikhona unkosikazi wami ulahlekile izinyana lembuzi nalo ngithema ngivuke eksena lisekho kodwa nanti selile ekhaya yathi inyanga ngithi wathi wena ufuna umcela wathi na yebo uthi ke woza ke sihambe ngokukhombisa unkosikazi wakho wathi umefika inyanga yangena naye kwenye indlu wathi umengena kuleyo ndlu nanga umfazi wakho uyalenga kuseshonile inyembezi zehla wakhala wanokubuhlungu obunzima ngaphezulu kokuhlupheka lokho akade nako esebona unkosikazi wakhe manje elengisiwe ehlinziwe kukhona izinto ezithile ezingekho kuyena kwabuhlungu kuyena wakhala inyembezi athi inyanga ungalingi ukhala wathi wena ufuna ukuceba kusukela namhlanje ke izinto zakho sezizolunga usuzoceba kusukela namhlanje uyabona ukuthi lo muntu lo uhambe wayothwala kodwa inyanga yangamtshela ukuthi imthwalisa ngani kanti imthwalisa ngonkosikazi wakhe imthwalisa ngomuntu oyigugu kuyena umuntu oyikona konke kuyena lalela ngoba wena ubuka impunga yesintu TV noma ngaze kuthi uhlupheka kangakanani kunokuthi uthatha imali eyisizumbulu uthatha 100,000 woza kuthina abantu abanolwazi lwesintu sizokuchushisa thina ukuthi ngalo 100,000 yini ongayenza ukulungisa izinto eziyinkinga kumsamo wakho nasegcekeni lakini ukuze ukwazi ukuthi izinto zakho zibuyele esimeni ngoba kukona konke esikwenzayo thina njenganabantu into ewukhiye iyodwa umsamo masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngethongo sibhale kanjalo kwincwadi yethu esihloko sithi indlela yesinto esoyikhipha ukuthi umsamo noma singawuchaza ngendlela eziningi kodwa ingqikithi yawo yinye yithongo kungenzeka ukuthi uhambe uye kothwala kanti ithongo lakhe lihambisana nokuthwala kube ukuthi wena usumosha imali isithwalo sakho ngeke sakusebenzele kunokuthi uhambe uyothwala uyoriska ngempilo yakho ngoba awazi ukuthi mawuthwalile yini ezokwenzeka kuwe kungenzeka uthwale emva kwaloko lezinto othwaliswe ngazo ongazi wena ukuthi ziyini bese zifuna umuntu oyigugu kuwe ozobahlabela ngazo uyathanda ke wena ukuthi kwenzeke into enjalo kunokuthi uthathe lesizumbulu semali uyolanda izinto ezithile ofisa ukuthi zikubooste ekutheni impilo yakhe ihambe kahle xhumana nabantu abafana nathi abanolwazi entweni ezithinta isintu uxhumane nabantu ababelaphi bendabuko abasebenza ngeqiniso bakhona la kwimpunga yesintu TV ukhulume nabo kube ukuthi leyo mali uyimoshela ekutheni ulungisa izinto ezinhle ezidingakala egcekeni lakho ezidingwa yithongo lakho uzokhumbula ukuthi ngake ngafika la ngakhuluma ngokuthwala okuhle njengoba namuhla ngikhuluma ngokuthwala okubi ukuthwala okuhle sasithe ukusukuma usukumele igceke lakini nezinto ezingalungile egcekeni lakini kube izona ozilungisayo musa ukuthatha isizumbulu semali noma imali ethile uhambe olanda isithwalo kumuntu othile ngesizathu sokuthi ufuna ukuqondisa impilo yakho kodwa leyo mali isebenzise ukulungisa inkinga ezibhekene nethongo lakho kanjalo negceke lakho ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi zilunge hayi bafowethu angageqa amagula ngoba angemuki ngiyimpunga yesintu isifundo sethu sanamuhla bengithi uma umuntu musa ukujaha izinto kunabantu abaningi namuhla othola ukuthi bathatha isinqumo bahamba baya kothwala la bethwale khona bangatshela ukuthi bathwaliswa ngabazali babo umuntu kwadlula isikhashana esincane kwagula umfo wabo washona kade eqeda kuthwala kudlula isikhashana esifishane kwashona umzali wakhe kwashona ingane yakhe kanti wena ngenkathi uhamba uyakothwala wafika wafuna into ethile wazi ukuthi wena uthwaliswe ngaleyo nto kanti uthwele ngomzali wakho kanti uthwele ngengane yakho ukuze konke ke lokho kungeke kuze kukulandele musu ukucabanga ukuthi uhambe uye kothwala leyo nto yokuthwala isinengiso ethongweni nakubantu bakini iyakuphambanisa abantu abaningi ke uthola ukuthi omunye wenza umsebenzi wabantu abadala njengoba nempunga yesintu yenza umsebenzi wabantu abadala athe suku umuntu ubona abantu kuyena bebancane abafikayo njengoba nje uthola ukuthi kuzofika abantu abathathu ngosuku kufika abantu abahlanu ngosuku ubona omunye umuntu othola ukuthi ithongo lakhe limbizela abantu abayishumi ngosuku naye besabe nayo sosifiso usefuna manje ukukhuphula lento yabantu abadala
eyabani lento ozoyishayela imithetho wena ozofuna ukuyibooster, eyabani lento ozofuna ukuyikhuphula ngezinto ezingcolile ethongweni. Ngoba abantu abadala njengoba wena uyibooster lento uyiphakamisa abafuni bona ukuthi ibe kanjalo. Inesikhathi sayo la iyokwazi khona ukuthi bona bayiphakamise bona. Asingayoni bafowethu into yabantu abadala. Uma unomsebenzi wabantu abadala musu kuwona umsebenzi wabantu abadala ufune wena ukukhulisa akuwena ekufanele ukuthi ukhulise kodwa ibona abantu abadala ekufanele ukuthi bawukhulise. Ngimpunga yesintu bafowethu ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona la sinikana khona ukukhanya nala sikhanyiseleka khona. Ethongweni bafowethu khona umlingo. Yabona njengoba abantu nje abathwalisayo nabo bethi bakwenzela umlingo cha nasethongweni siyawenza. Ingoba ngeke sifike la sikhulume sigeqa amagula ngoba kungavela njenganokuthi mhlambe siyazikhukhumeza. Mhlambe sifuna abantu bezekuthina kodwa umlingo ethongweni nakhona uyakwazi ukuthi enzeke. Umlingo uyenzeke ethongweni. Ngelinye ilanga soke sifike nje sizoxoxa izinto ithonge likwazi ukuthi lizenze. Nasethongweni umlingo uyakwazi ukuthi wenzeke. Kunokuthi uhambe uye kothwala. Thatha leyo mali ufuna ukuthwala ngayo. Ulungisele ithongo lakho khona lizokwazi ukuthi likwenzele umlingo. Angeke ithongo likwenzele umlingo ekubeni kukhona izinto eziyingqinamba ezingalungisiwe phakathi komuzi wakini. Angikageqa amagula ngoba ngemuva. Uma kuukuthi uyafisa ukuchushiswa kwezinye zezinto ezithinta isintu nomsamo, woza kwimpunga yesintu emphelandaba nizohlala phansi nixoxe ikuchushise ukuthi uhamba kanjani lezo zinto zilungisa kanjani, ikunikeze umhlahlandlela othandwa yithongo, umhlahlandlela ohlambulukile. Into ozothi mawuyenza ithongo lakho likwazi ukuthi lithakase bese nawe ukwazi ukuthi izinto zakho zivuleleke. Zikhona ke bafowethu nezincwadi esizibhalayo sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe ziyatholakala ku-Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg uyazithola. Mawukuthi ukude siyakuthumelela zona. Kanti uma kuthi 15 December incwadi entsha indlela yesintu iyaphuma bafowethu inonile kakhulu. Makuphela uNovember abantu sobe sesiqala ukuthi bakwazi ukuthi bafaka ama-order abo. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese siqhubeke nokuthatha imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.